Chun steering hi control thiam ngai kop maya pepo hi ka buai na saka project te chon helai hi dar dar som le dar ni a hian bon tu na helai pang lampang he dar ni a heta kan pon chonin ding le baya kat tur pon ol sam do hin kan kat thai don ani chuanin engine hi kan start anga kong choka den chon brake la clutch kan rap ko panga brake la clutch kan rap ko panga handbrake hi kan poi tlang ati hian first gear a kan da dan ni tuna hen kong choka ka tinga he kong choka ka tinga kong choka den chonin motor hi tlem khur dar chu tlem khur dar a khanin accelerator le kal angin accelerator le khur dar he kan pama pam accelerator le brake hi kan rap ma te hian accelerator le brake ten tol miat la ben pakhat ma tol miat la ben chu thai ni pakhat ma tol miat la pakhat ma ma ka tol lo sim ma tol miat la kan ti thale ang accelerator class hi akurin kan da patanga half kata chuan brake le accelerator hi kan rap ma te hian kong chawa lot na chuan ra na tel te nga yanga I mean accelerator hi chuan ra na dau nga yanga chuan accelerator hi kan pam ro kan clutch zoi te in nuam chang kan thah don nuam chang kan thang nga gear ani gear kan thah don hian clutch kan plug lum nga hi neutral ania lam hi brake gear lam lam hi first second for dan chodon chon first gear kan da nge tur ni clutch he half ka da che ti hian half a ku to na ben ka to ni ka pam to pakhat ma brake barun kan thai thon ni lama pakhat ma brake barun